ngiyayikhetha inkosi yezulu nomhlaba uShembe uNyathi lezulu. Amen. Bingelele abagcotshwa abakhona lapha endlini nehamente yonke egameni elikhulu lenkosi uShembe uNyathi lezulu. Amen. Ngomnyaka ngilapha ebuhleni ngangiyobhabhadiswa, sibhabhadiswa umfundisi uNdelu. Sivuma izono ke size bese qhamuka enye insizwa eyayiphuma ejele ithi mayivuma izono ithi ngaphakathi ejele yehlelwe esinye isehlo sokuthi imbathe nenye insizwa. Yathi manje ayazi nje obizobhabhadiswa fanele yenze njani. Wayesesuka umfundisi uNdelu ethuma insizwe ezimbili zaye ezantsi enkosini yamaNazaretha. Zafike walichaza lolu daba uthi baba njengoba sesibhabhadisa lapha phezulu sekufika insizwa la eseyithi ke yambatha nolunye uhlango olufana nayo. Waqhamuka amakhosazana amabili ayethunywe inkosi yamaNazaretha athi mfundisi uthi ubaba tshela lensizwe ibuyele ofisi ifike ithatha imali yayo ithatha ithikithi ishiya ofisi ngoba yena ngeke abonane nayo lana kwelizayo. Umshumayeli la ubememeza usontweni. Sonto lwala ekhaya uma umenyezwa kathathu. Okuyingilosi yobaba, ingilosi yomama, ingilosi yamakhosazana. Zo-3 lengilosi. UShembe waliwa umuntu eyobhabhadiswa elalwe ejele engathandi. Uma wena ufaka ingubo emhlophe lesi sehlo wakwadlula kusona uyakweliphi izulu. Lo muntu angazilutho uShembe. Lo muntu wasemthandile uShembe wangena kuye wankenteza waze wavuma wathi ngiyobhabhadiswa. Kodwa wathi mayisevuma izono kwacaca ukuthi hayi ngeke angene esiswini samanzi. Kuningi uShembe mayekhuluma kungalalelo besacathi kulalela izwi likaShembe. Amen. Ngoba thina sikhona siyingane. Njengoba siyingane siyamuzwa ubaba ekhuluma bese sibheke ukuthi lo akukhulumayo kuyenzeka yini. Wakhuluma ngomnyaka lapha entabeni zaseTaferkop. Ithi inkosi yamaNazaretha nibona kudlula kangaka amaNazaretha emhlabeni. Ilento ongcwapha inhlavela ngiphezulu. Wathi kusuka manje maNazaretha hlukanani nokungcwaba abantu inhlavela ngiphezulu. Kodwa kwenzeka athi sikhonza mphushembe. Umpilo uShembe okhonzwayo. Mezoshaya izwi lingalalelwa thana inkosi ilanga yake yabuza abanye belobolana yathi yini isicelo? Yini isicelo? Ubuza uShembe ilanga lamala uthi yini yona isicelo? Sitwana sile ekuthiwa isicelo. Ave ziningi la eNazaretha. Vele kusukuma umama wa 14 athe sakhe 16,000. Angithi sifuna indlela ezulwini. Kungani singafundi kuShembe? uShembe wakhipha ingane yakhe. Eyikhipha mahhala umuntu akadayisi. Inkosi uBhombela isitimela samaphondo wakhipha indodakazi yakhe ephakameni ngoba bona indoda eyihlupheka waseyibiza indodakazi yakhe wathi mntanami ngifisa ugane lo muntu wafaka umshado kwasinwe eParadise wakhishwanga nkomo. Yathi le ndoda mayingabe seyisinile sekukuhle seyithi yahamba ithi yoyibika enkosini ilanga ukuthi hayi ngifuna ukuzolungisa icala ukuthi ngikhokhe inkomo zenu. Ithi inkosi yamaNazaretha angazi ubaba bekusukaphi akunike udadewethu angafuni inkomo nami inkomo ngeke ngize ngiyifune kuyobona inkosi eyolandela emva kwami.
yathi mayihlala inyanga yezulu nayo yasho kufanayo yathi angazi ubaba akayifunanga inkomo inkosi yasephakameni ayifunanga inkomo mina mangifuna inkomo ngizozifuna ngaliphi uzobona uShembe zemva kwakhe kuze wahlala inkosi uThingo yathi no baba angazi babengayifuni ngani kwabona inkosi emva leyo ndoda ifike ubaba lapha eNtabazwe izokhuluma indaba yeinkomo ithi inkosi unyazi lwezulu uthi ngangibona uyatatazela indaba eqalwe yimi soyokhiphe imbili zokugcwalisa idlosini Amen. kodwa wena ubiza ngengane yakho uma ukhetha inkosazana thothengwa izinto eziphelele esipholi ayikho into ethengwayo ehamba ekhaya uthi uShembe mekwasuka into esipholi yayongena ekhaya boka nkosazana kungenile ukufa wonke uShembe ozolalelwa wathi uShembe wehla amalobolo akubizi okubuhlungu namhlanje senza into ngahlangana nenye ingane yakamaphumulo sengihlala phansi mangifika kuyona ngiyayibuka lengane inoPaula la ekhaya sangithi mina unkosazane uyaphila yadinwa yaxhuma uhafu yathi mina angisonto eNazaretha ngithi mina ngibona ingilosi yakho yaseNazaretha kuwena ithi hayi mina ngisonto eNazaretha ngithi mina uzalwa ubani Idaluma wami umkhokheli waseNazaretha kodwa icala lenzeka wayeyinkosazane yasephakameni wagana indoda eyayingakholwa wayesezala thina kumanje njengoba ungizwa ngafunokizwa indaba kaShembe asihlupheke ekhaya sibuya ngokuzofa ngithi mina nenzwa uma wakho wadelela umthetho kaShembe la ekhaya umntwana ekhaya akamgani umuntu ongakholwa akamgani nje umuntu ongakholwa noma ngathiwa uhamba ngepholo noma ngathiwa imali ithi tata inkosazana la ekhaya ayiphumi igani umuntu ongakholwa odadewethu bentethelelo abakanani nomuntu ongakholwa ngo2017 ubabeke eCilongweni nazi insizwe ezayimisiwe ezaziye khona inkonzo yaphathwa ubaba eCilongweni wathi uma la isontweni kunabantu abazaliswa abantu abangakholwa abaphume la enkonzweni bayokhuluma nobaba bengane balungisa udaba lwengane uma bengafuni ukungena esontweni basonte awube khona ukuhlukana ngoba ngeke kubonwane la nakwenzayo athi silandela uShembe phela kufanele sizwe izwi likaShembe bathi ababa abadala mshisangoma singene ethempelini isangoma nje asingene ethempelini kusho ababa abadala abathi kwaphuma umuntu ame ngaphandle kwethempeli athatha umnikelo waso afika sinikelele kodwa namhlanje sathi sifaka ingubo emhlophe saphenduka omakhosi singcoliselani ibandla elikhulu kangaka siyoligeza ngani azathi umuntu ngihlola ngomNazaretha sikuphi isigodo lapha ebuhleni ubani gobela wakho uShembe gophela uNazaretha bukaShembe mawuthi uhlola ngomNazaretha uthi wasisawuShembe uyeza umhla uphela uyoma pha khona abantu ekuthiwa bayovuka ethuneni ubhasobhe ngoba ithi inyanga yethu thina boShembe mawunenkani siyakwazi nabo Shembe mawunenkani sikiyeke emhlabeni uyenze intando yakho uphile ngendlela oyithandayo uphikise yonke imithetho yethu uthi kodwa kuyothi ngalelanga kuphuma umphefumulo ithi bese siubamba ngesandla thina boShembe siubuka umzimba uyolondolozwa emakhazeni uthi ubuye baqale ngokotini bashaya igodi uthi suke sibuka uthi bafaka imqonga bathela inhlabathi uthi mase bethele sokugcina bese sifike phezulu kwegodi sithi thina boShembe uyasibona la sikhona bese sibuyisela umphefumulo esidumbini uthi uyodliwa impethu nentuthane ilidliso iliqede uzwa sesifuna ukubona lenkani yakho ukuthi iyasebenza yini maNazaretha simthandeni uShembe uShembe uyaphilisa kodwa siphumele emsebenzini yobumnyama ngibuzile kodwa ngiqala ukukhuluma ngathi njengoba uShembe kwaliwa insizwe yayiphenduka ngesono sokuthi ayimbathe nomnye umfana
wena uyosinda kanjani? Ngoba laliyanda leli qembu, kodwa silazi igate lalo. Amagate mathathu la. Lingena ngeliphi igate? Lingena ngeliphi igate? Nencwadi la ethi hayi muntu ndini. Ungubani wena uphikisana noThixo na? Okwenzileyo. Ushona yona ukuthi ungenzeleni ngaba njena na? Ningayifundi, ngiyayisho nje. Ngikuphe homework yakho ngethuku zokugcina. Kodwa ushamba ukhona. Inkosi kusenikuzwile. Amen.